Danas donosimo najšokantnije vesti iz Crne hronike. Od tragičnih nesreća, preko pucnjave u Beogradu, do jezivih priča iz regiona. Ovo su događaji koji su obeležili dan. Kragujevac je zavijen u crno. Motociklista star 54 godine izgubio je život nakon što je sleteo sa puta. Njegovo telo pronašao je slučajni prolaznik, drugi bajker koji je naišao na mesto nesreće. Dunav je kod Pančeva iznedrio jeziv prizor. Iz vode je izvučeno telo žene srednjih godina. Policija je odmah pokrenula istragu, a obdukcija će dati odgovore o uzroku smrti. Šok u Crnoj Gori. Na plaži u Budvi došlo je do eksplozije ronilačke boce. Dečak je u nesreći ostao bez šake, a policija je uhapsila državljanina Srbije koji se dovodi u vezu sa tragedijom. Noć u Beogradu obeležila je pucnjava. Muškarac od 30 i žena od 25 godina primljeni su u urgentni centar sa prostrelnim ranama. Njihovo stanje je stabilno, a policija i dalje traga za napadačima. 9 godina nakon što je pred decom brutalno ubio suprugu, Bosiljko Đurić iz Teslića ponovo je optužen, ovog puta za novo nasilničko ponašanje. Javnost je u šoku, a slučaj ponovo otvara stare rane.